Sanibonani bafowethu, this is Nkosi Yesizwe uCrazy, isangoma esishaya idep, isangoma somculo noGwajoze khundla umxhumanisi weintambo zakudala nezamanje kuvele kuvuka into enje bafowethu. Ugandaganda uScotch never die by mistake by people by jealous. Kodwa mina ijealous ngayithatha ngayihlaba ngezinyo ngayiphosa phansi ebese ngayiganda bafowethu. Namhlanje nginolungza G all the way from Swaziland bafowethu, the Kingdom Child bafowethu. Ukhipha ingoma yakhe ethi abakhonanga. So this is Vuma 5 facts. Sawubona mfowethu. Angibongelele Nkosi yami. Yeah. Ngwane ngiyabonga kakhulu ngosami kuba lana. Yeah. Hawu. Nje sanibonani ngivusele wonke umhlaba. Yebo. Uphuza ngana. Hey lana ngiphethe ilikomishi lelibaleke kakhulu. Nkosi yami likomishi lekufuna sengathi ngabe nawe ungumuntu uba nalo endlini yakho. Egumbini nje lakho nje kube khona lokho likomishi levuma. With Nkosi Yesizwe. Vuma Nkosi bafethu, it's one of the best podcasts ongakaso wayibona ke. Awufuna nje ukubona ukuthi uhamba ubona. Yes. Yeah. Kunjalo mina. Hayi ngiphilile mfowethu. Yeah. Ngiyajabula nje ukuthi usiphe isikhathi sakho usivakashele usinikeze ne-energy yakho ukuthi ufike la the Kingdom Child bafethu njengoba bese ngishilo mfethu. Ngiyazi ukuthi uyadropa kodwa i-date bese ngakayazi. Futhi ke I want to start ukuthi ke lengoma ozodropa isiqalo sayo yenzeke kanjani? Kunenga kakhulu ngomtsala ngabe ngicambe mangana ngathi kungani. Kunenga kakhulu sekunengi. Umuntu ophila la emhlabeni uyahamba kakhulu zama impilo yabona. So into lodibonako nebantu lophila nabo uthola ukuthi ekugcineni labantu lophila nabo siko bantu lobekumele ngawophila nabo, but bekumele uphile nabo ngoba bathi akufundise by part of the process uyabona. But labanye abantu bahamba bakujikele bathola ukuthi bakwentela into ongadiboni ukuthi no lethi kungamele ngabe into wangilobuwe. Yeah. So leyo lethi into lethi so le ngoma leni iqhamuke kanjalo because I was going through skats nami la ngiba ngathi condition that into yami bedingendeki kahle, but now sesikhathi sami so kahle donke le tinto lengidlule kude lobunzima lengidlule kubo ungende ukuthi ngibone ukuthi shothi yonke lento bebayiplana ngami ngemuva kimi abayikhonanga. Ngoba mina nanyalo ngisaphuphela ngisaya phambili because tinto ngiyadibona tiyakhanya ngibona sithembekana nabantu labaphansi labahlala basibhekile. So iqhamuke lapho nje all in all because vele music usuka vele kulento yami ukuthi ngibuka ukuthi ngibhekene nani mina. What's the title of the song? Abakhonanga ababengisho. Yeah. Futhi bahluleke mbamba. Bazamile. Nanyalo basatama. Yeah. Sikhuluma nje. Yeah. Basatama futhi nabaqedza kusibuka bayophise batama. Yeah. What is the hook? Ithini. Le hook ithi bantu basamile ngibukela phasi. Ethi bantu basamile ngicela phasi. Bese kunani vele qhamuka lapha ngaphansi abakhonanga nje. Futhi abakhonanga yonke into abayizame ukuthi baqumbe phansi azange bayikhona. La kule ngoma usebenze nobani Lungza G? Kukabi kakhulu uyabona. Ngiyasabisa ngicala nje ngiqale ngibonga kakhulu umfowethu lapho Skahli Beats. Awe ma one of the best producers I've ever worked with. Ngihlale ngithi cha mina ngumntwana abantu uyayishana inkinobho yakhe. Yeah. Skahli Beats on the beats lapha mine it's a very powerful song. Yeah. Bese abantu labadala. Yeah. Crazy sangoma somculo. Ngikhona ke bafowethu niyangizwa ngikhona kuleyo ngoma yakalungza G ethi abakhonanga ungifeatureile nami wasebenza nobani mfowethu? Nomuntu yenziwa. Umuntu yenziwa abafowethu niyamazi ke umuntu yenziwa kumnandi efemile Nkosi yami uNkulunkulu wesigidi. Yes, uNkulunkulu wesigidi. Yes. So yeah, ingoma isebenzele khona eNdumbeni Entertainment. Shout out again to uCrazy for ukusibeka lapha emephini Nkosi yami. Yathi akulula but siyavela. Yeah, mfowethu la ingoma idropa nini? Ayisekude kakhulu 25 za July kuyo nje lenyanga lena. Yebo ke phela Nkosi yami bantu bonke basemhlabeni ngethu ngakhuluma ngamathindi odende ukuthi indlu awutawende kanjena sisi but nje lo 25
Nilibophile lelifika. Yeah. Senje cha. Simile. Yeah. And then ngiyabona ukuthi uyadropa nge-35 futhi ngiyakuzwa. Are we gonna get a video? Kunenga kakhulu video yeta. Yeah. Isifiso sami lo ngokuthi vele lo 25 iphuma na le video. Yeah. But ke bantu labadzala naNkulunkulu batawu sikhanyisela ukuthi kube njalo. But nje video ikhona, visualize ikhona. Yeah. Visualize the video, ingoma ready, everything beside the video. So the video is coming also. Yes. Yeah. And then what can you say intsha yase South Africa or yase Africa abafuna ukungena kumkhakha womculo? What is your advice? Yeah. Ngicela ngikuthi kubalekile lokwati ukuthi yini lo lofuna lento. Ngoba nako lokuba naleli talent akusho ukuthi hambe uba ngummusician. Because le problem iqala lapho ukuthi unalo le talent and then uzocabanga lokho sofuna nawe ukwenza. Cha ungaba nje le talent lakho uhlabelele, uthi uhlabelele kitchen kini, uhlabelele uchubeke wente lokunye empilweni. Yeah. Ngizama ukusho la ukuthi lo music nangena kuko uzama lokufunza ngawo wathi ukuthi kwentekani lapha. Yini lene ngiyakuyo. Kufuna ngibe kanjani mina? Do the research. Yabona ngoba kubhlungu ukuthi khanzula. Mina nje ngacala music 2011. Solo ngiyakhokhoba. Yebo kona kumnandi ngoba ngifunza ngendlela kodwa lokhokhoba kumnandi. Yebo. Only if I know letinto lesengitati manje ngabe kudala ngaba la ngicabanga. Yabona so ngangithi masingafunza sifunze ukuthi okay yini lenvolena le music kufuna sente njani ukuze siye kuphi kufuna kube kanjani and then bese sizama ne-understand ukuthi before the music there's life. Yeah. Asingathathi music sobeke ngaphambi kwe life. Yeah. Asicale ngayo life. So Yeah. style le music isikhulekile. Yeah. Singamkhohlwa uNkulunkulu yonke into loyendako siyathandaza. Yeah. Sithandaza abantu labaphasi nabo umuntu lo bayibhilivela kubo nangabo umuntu ongabhiliveli kubo umthandazo is the one. So ngathi nje abantu mangabe benimbo yabo bendisho ukuthi bayaphi babheke bafunani because lento lo tathi uyayifuna kanza uyathi lapho nawufika lapha ukhanze kuthiwa lapha sibe manje isibhokolo ufuna ukubhekana naso ukuvule lento dawusojikela Bafethu ngiyathemba niyazela. This is Lungza G. So sikuthola kanjani mfethu kuma social platforms? Ngiyatholakala mina Nkosi yami nje wonke lama social platform. Facebook uyamthola Lungza G. Yeah. Lungza G. Uyamthola ku YouTube Lungza G, uyamthola ku TikTok Lungza G, uyamthola ku Instagram Lungza G, uyamthola ku X Lungza_G. Yeah. Nje Nkosi. Ulungza wakho ubhala kanjani? Uthola ukuthi uyamcala lapho uyamchecka na ku Lungza G bookings anytime ngiyaqabatela. Angithuke ama-email Lungza G booking Endimini Entertainment. If ungakangitholi lapha awungitholanga. Bafethu ya ninga create ama-poster wamanga lapha nithi uLungza G uyeza simbukhile kanti nembukhanga endaweni engasiyona bafethu. Siyabonga bafethu. This is Vuma 5 Facts. Amen.